ndavuze ngo haguruka bro. Ibisambo genza yabifata ibisambo. Nkaho wari cyakaye. Uje kwiba? He ndakwishe bro. Fata ibyawe. Ndakubwiye ngo aha ngaha uragenzwa n'iki ninde wakuzanye uje kureba. Igisambo kigenzi cyawe kiraje se. Nangwino. Sako numva ufite urusaku hano. He boss ngwino ngwino. Suma yakaza umunsi umwe. Rafure kumera. Uretse. Kurana n'ibisambo. Ya mafaranga nakoresheje neza. Ega fande. Tuzabaze mu. Resa. Niko wikohoye bayi. Uretse gatari tu. Imyenda ko itari hasi kari. Modoka. Uyu ninde? Ni wa mukozi wari wambye muzani. Ahubwo se ko nduzi yambaye ubusa bigenza. Yavuye Indera, yavuye he? Ni wa mukozi aho genda avuga hagana he? Umanya muri kurwana. Urebera turebe undebere boss ndebere. Rebe. Yamenye isahani? Nuwe. Yamenye isahani. Ibisara bijyanye neza. Nuwe. Ni wa mukozi akakumenya. Ahubwo si rushe n'isahani. Ata boss. Arinji. Uyu ni girlfriend we boss. Atari arinji ngira ngo ni igisambo. Gutabanje kumubaza. No se reba kunna rebe yo. Boss ni. Gutabanje Usakari wa maya kazi ndabizi. We. Amakosa menshi. Ubundi si isahani yageze hanze gute? Data boss uvarata kuntu bigenze. Umva nyire boss. Data. We. Chunga sana kimesana. Ako boss wajiunga mwana. Ako nawe mubabari. Dese ubundi bigenze. Reka musobanure. Wagiye ako girlfriend nawe rero. Data boss umve kuntu bigenze. Numvisha umuntu akumaha ku gipangu ndi guteka ara hirya. Ndaza ndakinga. Yinguye mbona n'uyunguye ngira ngo ni igisambo. None ndebye nino misatsi ye. Mbona ameze nk'igisambo. Baruzi ko yatwirukana nase turi babiri. Ndose niwe boss wa hano. Nese baruzi ko twese bwatwirukana. Mr. Boss nengeze boss. Nyine yakwirukanye. Boss babari. Nushaka umusana boss wambabari. Ndahamagara irondo. Mwana babari. Ese ndi ndakubwiye ngo nawe nakubwiye ati nawe cyangwa se gutwara. Nose ko yego nyine uri boss ariko ntabwo bigusa. Ndeba urwo rusatsi rwawe. Yego turuka inyama. Zamu. Hara nawe. Nose nje ko nagiye kudodesha inkweto nari mbizi. Zamu. Yala. Meza bogiye ubundi. Je hera sari. We. Bijana naguhe. Waramenya. Naguhe. Ariko wasigayemo bibiri. Kimenye iki? Iki ngiki uretse cyavuye he? Iki nabonye baki uziki namukubise ingumi yo mwica saho. Iki uza amakosa kigira amakosa nk'ay'ingurube iri mu kiraro. Ari umuntu wabandi wari kuzana ni wowe hano ni kwanda nagikubite abanyamagambo we. Barakubwiye kugabanya amagambo. Buretse. Wajye ugabanya amagambo. Niyo mpamvu siri kumwe. Ureke. Ya. Kwana. Kwana. Kwa boss. Boss. Ari yusengu. Abo iyi mbobo yisoho. Nabo. Ni wa mukozi ugiye kumusorera icyo. Boss Fasha gato. Mwavuganye. Ni wa mukozi. Buretse gato gabanya ibigambo. Mwavuganye. Nawe kaza umutwe. Ni wa mukozi wambwiye njye kuzana. Mwavuganye amafaranga ngahe? Amafaranga twavuganye ni 40 nazajya yemwa kubera iki? Boss umane mecho wari kumuha 2000. Nawe ndakwiruka. Boss. Membwe ibihumbi 10. Natashye se natashye. Nataha. Nkajya noza ibyombo se. Ahubwo mu ibihumbi 10 nataha. Ntabwo nakoze ibyombo. Umva mubwire. Baranyirukanye reka tubyane. Tugiye nizamuse nkajya ndirinda njyenyine. Turajya kotsa imifundi. Ako boy reka mwere. Mwemere mwari. Boy sura kuntu batwirukanye. Siba dukase amafaranga yacu. Ano mafaranga wadukase. Tugiye kurya ibiryo birayagaruza. Yamari. Biracamuze.
gaca shana ni mukumbe bana yanjye we mbere mukumbe bro bereke njye no nisa mbere y'ibintu byose reka nizare ko kakantu kanye ngo kakane kangu bitagahita mba nk'umugeni ko tuzoe YG karaka boro kagurya nabo nakibagiye none cyaje narakaburinze ngakubita ngo ngakubita uzi ko nabonaga inzu parafo yavuyeho nibati ryavuye kandi ko karakano karahombye gusa ariko njye mfite amakuru ugiye kuzajya undira umushyushyo mani we nti umushyushyo wawe umushyushyo wa mu gitondo we ngo baye nk'abana ugiye kurya umushyushyo ngo ndo ayikubwiza njye mfite amakuru umushyushyo ntituzawuhurireho kuko tuwuhuriyeho none n'umukozi bazanye tuzoe cyambere ni kakaboro nyine kakano ngicyo karakano ndagahereza ruzungu wayigenge bro ndagabo tugere nizere ko kakaboro atari bya biboro by'ibikamba bo washizeho bya biboro by'abasaza narakimwe none nshaka gusimbuka igipango cya bose none boy we kugira ngo ngende mwemeze bakakabora katurutse muri munsi kandi umva uzi ko mwe mitatu mari ati nasombaho cyagira mwe ku gikamba noneho ku buryo urasimbuza igipango noneho bose kazajya mabona y'abanye nguru nyahitana akabora aragahita ngani mu rwego kuri vongera n'isombe mutemo shaka turamushoresha nese mwe Mensa ari Mensa wa mukozi witwa Mese utana kuramo uriya asomye guhita none akugenda nabura Mensa ni ndese nabura narabuze bakimuhanye ndanze kwaka ndagaza zana mwere umwana uragaragaye nabivuga uragaragaye oya wenda nuko namwe igikamba kwa Steven uragaragaye umuntu mugabo ucana ikibiti kiba cyakuna wabishoboye twagamwe imbwa buriya nuko mwese munyaka ikibiti gimbo yatetse yatetse guteka yatetse wewe witonze utari mara uritwika wabona rya tabi ry'ubugesera ryica wallahi bro reba hano ugeze dutangishije ako noneho Deve genge na gasp. Kasinze gusa bazo nitobehoje ako Bobo Mari yagiye vuba namukoze mu kiganza umutipe yazanye furi ahita kigenda sha araduseka umva mashari ndakupenda sana nje nabo nagusiga Wako nk'aba basivili bo mu Rwanda. Mwiriwe neza mwe mukunda kureba komedi zacu n'ibindi biganiro byose bica kuri no channel. Sasa rero ikintu gira ngo mbabwire. Nimba dukinye video turi kunywa itabi nka gutya. Ntago tuba dushaka kwigisha abantu kunywa itabi oya. Ahubwo tuba tugira ngo tukwigishe ingaruka zo kunywa itabi. Nk'urugero mwabonye ukuntu nakinnye ndi kunywa itabi nkaza kugira igihe nkakubita boss wanjye. Aho ngaho n'urugero rwiza rwo kukwereka ukuntu ibiyobyabwenge cyangwa amatabi ashobora gutuma ukora ikintu utateguye. Rero gukina turi kunywa itabi ntago ari kwigisha abantu kurinywa oya. Reka nkwibutse gukanda subscribe kuri wowe utarayikanze. Reba aho hantu handitse subscribe uhakande, nimba ino video wikunze ukande ahantu handitse like. Imana ibarinde, ndabakunda cyane.
boys ureba sura n'amafaranga badukase bangase 30,000 niba bagiye kwirukana amafaranga badukase tuyagaruzira tuyagaruriza mu bityo okay boys ureba kuntu batwirukanye